Okay, uko mubizi n'umuhungu wanyu Ira uko muri kureba ku mafoto n'igihugu cya India ndetse na Pakistan, ese muba mubona bigiye guhangana ari iki gihugu cyatsinda ikindi, cyangwa se muba mubona iyi ntambara yaratewe n'iki? Ni intambara imaze igihe kirekire cyane, gusa bifite bimwe mu bintu bijya biteza iyi ntambara, nyine nk'uko intambara ntabwo ibura ikintu kiyitera cyangwa se effect zitera intambara. Reka turebe muri zimwe effect, njye aka kanya ngiye kubabwira byibuza effect enye zishobora zatumye iyi ntambara yaguka cyane ku buryo utabitekereza. Effect ya mbere cyangwa impamvu ya mbere ni amasezerano y'akaruhuko k'intambara. Byagenze gute rero? Ku itariki ya cumi Gicurasi 2025, India na Pakistan basinye amasezerano y'akaruhuko k'intambara yakabaye akoze hagati y'impande zombi. Ayo masezerano yayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida w'iki gihugu yigeze kuba Donald Trump. Yari Donald Trump, n'ubu ngubu ni Donald Trump niwe wayoboye aya masezerano, afatanyije na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa USAID w'ubu ngubu nawe ukiriho Marco Rubio na visi perezida JD Vance. Mu biganiro na minisitiri w'intebe wa India Narendra Modi na minisitiri w'intebe wa Pakistan Shehbaz Sharif. Ayo masezerano yari agamije guhagarika imirwano ku butaka, mu kirere no mu mazi ako kanya. Wumvise impamvu ya mbere? Nyuma y'ijambo ryatangajwe n'impande zombi, umwuka w'ikizami cy'amahoro wawusojwe no gushima. Umwuka w'ibizami by'amahoro w'ibizamini by'amahoro wawusojwe no gushimishwa n'abaturage ba Kashmir n'ahandi bakomerejwe bavuga ko batatekanye, bategereje ko amahoro arambye. Wabyumvishe impamvu ya mbere? Babanje basinya amasezerano, bumvikana ko intambara igiye kuba ihagaritse ku itariki ya 10 Gicurasi 2025. Abaturage baravuga ati kuko iyi ntambara yahagaritse ku mpande zombi. Minisitiri wa India na minisitiri wa Pakistan bahura, ndetse na perezida uyu nguyu Donald Trump barahura baraganira. Icyo gihe bamaze kuganira rero, ikintu cyakurikiyeho ni icyo abaturage bavuga ati ubu ngubu hagiye kuba amahoro arambuye, ubwo abakuru b'ibihugu baganiriye impamvu z'intambara. Rero hasi hakurikiraho icyo bita impamvu z'intambara, ari nayo topic ya gatatu cyangwa effect ya kabiri. Ibikorwa by'intambara byazamutse nyuma y'igitero cya tariki ya 22 Mata 2025 ku bice bya Kashmir byagenwe na India, aho abarwanyi bafite inkomoko muri Pakistan bagabye igitero cyahitanye abaturage 26 barimo n'abakerarugendo b'ahandi, cyane cyane bahindu barimo n'abakerarugendo b'abahindu. Abahindu namwe murabizi ni agace nyine ko muri Amerika nako India ari nini cyane cyane cyane. Rero usanga harimo abahindu, abaki bose. Aha ngaha mwumva ko impamvu ya kabiri ni igitero cyakabwiye kivuye muri Pakistan. Mu kugaba icyo gitero cyari kuri tariki 22, India yaje kwihanangiriza Pakistan, ivuga ko yari ishyigikiraga abo barwanyi, maze igatanga operasiyo Sindoor, aho yakoze ibitero mu kirere ku byo yise ibirindiro by'iterabwoba muri Pakistan. Ubuhinde nabwo rero bwahise busubiza, namwe muri kubyumva, bukora operasiyo bita Sindoor. Dukomeze twumve. Pakistan yongeye gutangaza ko itari ifitanye isano n'icyo gitero, ndetse ikaba yagize uruhare mu gusubiza India ibitero muri gahunda yiswe operasiyo Bundai Uri Milestones. Aha ngaha Pakistan yewe yaje ihakana, nayo yarahakanye. Turacyari kuri topic, kuri effect ya kabiri. India ikimaze kubona ko ibitero bikomeje kuza, nyine bari kuyitera cyane, kandi uwo mutwe ni nkuko haba hari umutwe uri muri India, muri Pakistan, none uwo mutwe ukaza ukajya mu gace bita Kashmir, ukangiza cyane, ukica abaturage 26. Abaturage 26
ariko leta ya India ihita ivuga ati bano bantu bafashijwemo na leta ya Pakistan. Noneho India igahita ikora icyo bita react, igahita isubiza vuba vuba igakora operation bita SIDODS. Nibyo byabaye ahangaha kuri effect ya kabiri. Icya gatatu rero ahangaha effect ya gatatu, kwegeranya amakosa n'ibirego ku masezerano. Noneho ahangaha cyabaye ni iki rero? Nubwo amasezerano yatangajwe ko ari iyo guhagarika imirwano ako kanya, mu masaha make nyuma yaho habayeho amajwi y'amasasu y'umuriro w'intego. Intego ni iki rero? Nibyo bita shellings. Mu bice byombi buri ruhande rurega urundi kuba rwararengeje imbibi z'akaruhuko. India ishinja Pakistan guhungabanya ituze mu gace ka Kashmir ndetse no mu turere dutandukanye, mu gihe Pakistan nayo yashinjije India kubangamira amasezerano, ivuga ko yari ikoze ibitero kuri zimwe mu ngabo n'ibirindiro bya Pakistan. Ahangaha rero icyabaye ni iki rero? Nyuma y'ibintu byose twamaze kubona, nyuma y'ibi ngibi twamaze kubona, nyuma y'impamvu z'intambara, nyuma yo kurwana na nyuma y'amasezerano yasinywe, noneho icyabaye ni iki? Baravuze ati noneho reka iyi ntambara tuyishyire kuki? Kuri Pakistan, aba India. Noneho aba Pakistan nabo baravuga ati reka iyi ntambara rero tuyishyire kuri India. Hamwe baje kuba bavuga ati dore ni aba ngaba nibo babanje kurasa muri Kashmir, noneho n'abandi bakagenda bagaragaza nyine ukuntu barenganwa, bavuga ati dore n'aba batubanje, nicyo kintu bashakaga kugaragaza. Noneho abashinzwe umutekano mu bihugu byombi batangaje ko bazakomeza gukurikirana no gusubiza mu gihe hari izindi ntenge zigaragara, binyuze mu nzira z'itumanaho hagati y'impande zombi. Noneho bahise batangira kuvuga ati noneho tugiye gukora ubwirinzi bwacu, muzajya mudutera dusubize. Noneho nyine umva ko intambara noneho yari itangiye kumera nk'aho iri gukara, n'undi yari yakaze, ariko nyine urumva ko ahangaha bimaze gufata indi ntera. Impamvu ya kane rero ari nayo ya nyuma, ingaruka z'abaturage n'amasezerano y'ubushyamirane. Kugeza ubu ngubu imibare y'abapfuye ikomeje kwiyongera. Reuters ivuga ko byibuze abantu 66 bishwe muri iyo mirwano ya vuba. Abaturage ba Kashmir barimo abahinzi bafite amaduka baracyugarijwe no gutakaza aho batuye, ndetse n'ihungabana rituruka ku makuba y'imyigaragambyo ya gisirikare. Abasirikare bakora imyigaragambyo. Ku ruhande rwa diplomasi, umubano wa diplomatike n'ubumwe bw'igihugu bw'Uburayi n'igihugu cy'Ubushinwa nabyo birimo kwitabwaho, kuko byombi byagaragaje ko bishishikajwe no gukomeza imikoranire y'amahoro hagati y'impande zombi. Impamvu ya gatanu ni nayo ya nyuma, reka rero dusorezaho umwanzuro n'icyemezo. Rero haje kuba hafata umwanzuro n'icyemezo, nubwo hari akaruhuko gatoya kagaragaye, amakimbirane ya kera, ubukana bw'inkiko n'ubwoba bw'ibyuma bya kirimbuzi bikomeje kugaragara nk'imwe mu nzitizi zikomeye ku mahoro arambye. Impande zombi zisabwa kongera ibiganiro byimbitse, gukomeza kubahiriza amasezerano y'indishyi no kugaragaza ubushake mu biganiro bya muntu ku muntu kugira ngo habeho icyemezo cy'amahoro ahoraho. Iyo ngiyo rero ni umwanzuro n'icyemezo nyine, kuko iyi ntambara nyine nk'abantu barebye iyi ntambara cyangwa bayumvishe, uyu niwo mwanzuro bari kubona uzafatwa. Gusa hano hasi basoza bagira bati muri iyi nkuru turabona neza ko intambara hagati ya India na Pakistan idashobora kurangira mu kanya gato. Ni ibintu bitabaho, ahubwo bisaba uruhare rwa diplomasi mpuzamahanga, ubushake bw'ingenzi muri politike zo mu bihugu byombi, ndetse no kubaka icyizere mu baturage bahohotewe.
inkuru yacu rero nanga isoreje najya mbabwiye effect cyangwa se muri cause nimba twazita effect nimba twazita cause gusa reka tuzite effects ziri gutera wall of Pakistan between Pakistan and India. Okay, icyo ngusaba nta kindi urakize ni ukora subscribe nimba waranayikoze. Ciao turi kumwe, turaje mu kanya turebe n'indi nkuru iri kuvuga kuri Amerika n'Uburusiya. Icyo ngusaba nta kindi, no miss.